Avuxeni ihlekani riperile nakambe la ku hlamula xivutiso lexi ku na n'wana nga ni vutisa xivutiso a ku xana loko ni ku bandi ri tisana hi mavabyi yo hambanahambana ni vula yini andlani ku ri ni ku bandi rata na hi ku va hi ku loyiwa na hi ku cheriwa na hi ku furiwa or ku domberiwa ivi ri ta na hi mavabyi yo hambanahambana mavabyi yo hambanahambana lama ni vulaka wona loko ni ku bandi rata na hi mavabyi yo hambanahambana vo tala mi ta swi lemuka loko mi kuma ku ivi i kuma ku i hume bandi ivi ya ka madoktar fika va teka ngati va ku i HIV positive naswona swi va swi kha swi hola kona ka mavabyi yo hambanahambana lama ni vulaka kona van'wanyana na swakudya leswi hi swi dyaku mi kuma ku hava na siku leri munhu a ti tlilinaku or ku ti hlantswa phakata or ku endla something ivi kuma ku mirhi se wu tele u na swilondza leswi swi lava ku humela handle swa kota swilondza leswi swi kota ku baleka hi bandi van'wani mi kuma ku bandi ri nga humi straight the way ni vulaka ku swona ku ri famba the way bandi ra buruku ri humanyana asayitini mi kuma ku i xijumbanyana xa swilondza swo humile se vo tala mi kuma ku va na mavabyi lama ni ma vulaka ya HIV hi loko va ya kamberiwa loko mi kuma ku doctor fika na ri vona bandi leri i nge ni teka ngati loko a teke ngati ivi tirhisa loko ti ve ti fika ku HIV se loko tirhisa ti vuyeni ku HIV va ku nyika treatment ya bandi ivi bandi ri hola ivi va ku nyika tiphilisi ti-Smith van'wani ti vula ti-Smith van'wani swi vula ti-Triple X sweswi hi nyiwaka vutomi hinkwabyo i nga tshiki swilo leswiya i nga nyumi I remember n'wana ni byela hi kun'wana ni nga ta ka ni nga ku vula a ku i nga hleki munhu un'wana loko u kuma ku munhu un'wana i le ku nweni ka tiphilisi to karhi ivi loko u kuma ku munhu a ri ku nyika tiphilisi to karhi ivi wena i hleka i ku i nwe 50 wa tiphilisi to hambanahambana hi nkarhi wun'we loko wo cheka hi wena i kuma ku wena i nwe yin'wana philisi leyo loko dyambu ro pela i nga nwangi yi nga chaya no chaya ma ni twisisa laha ni vulavula hi timhaka ku kombisa timhaka leti ta bandi van'wani mi kuma ku se na loko se yi tikisile se munhu a ri na AIDS because vanhu vo tala va koti ku hambanyisa AIDS na HIV loko ze ku munhu i na AIDS hi loko se ti-CD4 counts ta ti tsutsuma ku hala ku huma 2000 something munhu yaloye a ya ha tshunguleki a ya ha control se van'wani va vona mi kuma ku se na bandi leriya se loko se ri ro humini loko a fika ka madokodela va kuma ku 2000 CD4 counts ta yena ti le henhla va vheta va swi vona na hikwalaho ka bandi mi kuma bandi leri a ra ha tshunguleki total wa ni twisisa ivi se swi vheta yi chaya kwalaho se vo tala hi va na lucky mi kuma ku a va na lucky va fika va kambela va kuma ku okay i hume bandi and then HIV ivi va ku nyika treatment ivi i nwa i hola ivi va ku nyika treatment yaleyo i fanele ku i yima i nga ha yi tshiki because van'wani mi kuma ku va yi tshika ivi ri tlhela ri vuya futhi bandi leriya loko ri vuya ra mbirhi ra ha controleki van'wani kuma ra huma close to 4 times ri ri hola ri kha ri tshunguleka mantwisi se bandi ri nghenisana hi mavabyi malama ni ma vulaka loko ni ku mavabyi yo hambanahambana laha nga kona la tikweni ya hoxa bandi se HIV sweswi hi yona mi kuma ku vanhu vo tala va kuma ku va na HIV loko va hume bandi se loko a hume bandi ivi ya ka doctor fika ku bandi leriwani ro humini ivi doctor ku i na HIV the most ani mi kuma ku hina vanhu va xinuna vo tala ha chava ku kamberiwa mavabyi yo hambanahambana ha chava swinene ma vona se vanhu va kani a hi ti hlayiseni hi hlayiseka loko ze vona ku bandi ro humini wa swi vona ku xitlumbanyana xitsongo hi tsutsumela ya tliliniki or ka dokodela ivi va fika va cheka loko ma ku hi na vuvabyi byi ya byi vulaka HIV and then ivi swi na treatment ivi va ku na treatment yo tshungula bandi leri ri hola van'wani phela va koti ku hambanyisa HIV na AIDS loko ze ku HIV the most HIV kuma ku ti-CD4 counts ta vona ti le less than 350 250 115 ivi loko ti ze ti ku vuma 1000 something ivi kuma ku va ku nyika treatment vuma 2 months 3 months ivi yi tsandza ivi loko va ya ka doctor ti ya ti kha ti gonya ivi kuma ku hetelela ivi yi khoma hi AIDS ivi i lowa loko munhu va na AIDS wa lowa se na bandi loko ri kuma ku se ri fikelele ka stage lexi ri kuma ku va teka na ngati kuma ku CD4 count ti le henhla swinene ivi va ka se i na AIDS na bandi ra ha tshunguleki na khensa ku va mi languteni vanhu va ka hina a hi ti hlayiseni hi switsundzuxo swa vutomi ekaya ra vutomi